Kublai season pada piboro season 4 nam tak du pas seka Indian Army Agnivir Rally ada opsan kibala pas exam menta pilala bandalu diki admit card ki jongpi kila apply menta pila manalut pila mencek na po jongka mobile phone jong piro pila manalut menta ndai pia ban pasai baca cyber pila hi banalut na phone na hi dokumen pila manyo pila manalut dokumen nanta pila man hapa sai po cyber te academic card ka por pira chatai pia bra adaka original copy pia bra adaka kolor ma daka bakam ka kot ka ba kambha Yaki tarik badi ki kot kisla ki nun kam ka por ba pila jak te kasngi kila mention po jong ka admit card ikinu kinu papi day ban ra belum ngan pan EP komno ba pin check da ka mobile phone jong la de aka ban kong du pia ban klik hang ne bat hang ne pia ban pandap yu email registration email ujong phi bat yu password ujong phi bat kum juru yu ni kap charu pia ban pandap anda phi da ban pandap nang ta bisa klik login to confirm Hadir nata anda pila poe akan dika site nata bisa klik nang ni untuk welcome nang tapat nang poe biang akan dika site piaban klik hang ni rally admit card pinda pila klik hang tai klami kum ni hadir pat pinsa download print pin klik nang ni untuk print nata pinla banio yaka admit card ke jong pi te akan dika link bari ka website pila banio na po jong ka description box ke jonga sa klik po description box nata pila ya banio yaka official website jongka Indian Army. Mat kini kita jindon kam papi day banra akate kasngi papilet hang ne lapo latho po jongka admit card. Online admit card, please take a good quality print out of the admit card. Nam tak admit card papi download po online pila ban print da ba quality ka ba khamha. Da ka pia ban print color ma ka ba khambiang ka koru. Bat ka ba secondary and higher secondary school examination certificate and mark sheet in original kan dipat ke mark sheet higher dan next secondary ke jong piro kanu pia marat daka original pia marat dong deki duplicate kumju entah balai 8 class pass certificate mark sheet and birth certificate only required for Agnivir treatment 8 class kan dipat gitu kiba pass class 8 chaneng kiba tap nam taka Agnivir treatment kila banra nakataka kila banra daka certificate pass class 8 batyaka mark sheet batyaka birth certificate berkebasau transfer ne school living certificate in original or bona fide certificate from school college mentioning date of birth yakan nipat pihak barat daka transfer certificate lane daka school living certificate kanuru kat kibala mention yaka kadiban mention ru yaka date of birth ki jong pi po jongka certificate nanta kabasan school karakter certificate last study kane pat kadeka karakter papi issue na po jongki school ki jongpi naka school ka papi pule ne pila pendep ka bakado nanta pat saka domicile certificate issued by TESEL kane pat ka domicile favorat ka original hi bat ka zero ru papi submit nane pat kadeka case and class certificate issued by TESEL kane pat kadeka children tribe ka jongpi phabanra nata ka bapra kadai on marriage certificate issued by village serpach kanipat ka wakiu tu ki bompat yatho khila barat tu ka phaban ra lang ru ya ka certificate issue na po kisnong ki jongpi ane na po jongka municipal corporation ka bakandai ka Aadhaar card bat ka pan card as ID proof ikini phabarat ka Aadhaar card bat ka pan card ru phabarat ka original Notabat kabashpo maximum 15 copies of latest not more than 90 days old passport size photograph size 4.5 cm into 3.5 cm with light blue or white background different computerized photograph will not be accepted photograph should not be attached photograph should sunglasses and cap will not be accepted face and candidate must be very clear showing both ears Nepat ke passport size pihabara karsantli kamde gitu ki passport size ki balarim hadin pelaba pilation hachwa jongka lai banai na sau banai berkum juru ka hak profession ka background jong passport size kadeka kadai banlong ka barongli bat ka kamde kawai ka passport size kamde banlong ka bay pher kadai ban le long bay tang ka ju kawai ka passport size ki kini ki karsantli nanta kadur passport kamde ban don kiba deng kmat lani kiba
Kuptopia yakitu kin accept ramo yakitu ki do passport ki ba pungtukia bat ki ba ding kmat kadur passport kade ban long page straight pihak ban page bha hasa kmat apor pisundur kade ban long clear bha berkunjuru kade ban i baru artali ki score 2 copies of NCC Sport ITI IT certificate from NIELIT and relationship certificate and copy discharge book in case of ex-servicemen as applicable katu teman kamera itu kibala ada training NCC kibala ada pas kibala ada gitu ke certificate kibala ada ke certificate nata ke kunjuru gitu ki certificate sport ru kibala gitu ki certificate ITI itu ba apply nata ke treatment ru kibala itu ru berkenika certificate of ex-servicemen kan depan kade nata itu bahaying jong gitu ki ba apply kan ni kibala trai kam spai teng kilaban yo ikanika certificate relationship certificate bakal arpat an affidavit as per format which can be download from the website www.indianarmy.in kan ipat ketika kade ketuk affidavit ke pila yo ban download na po jongka ni ke website pihak ban ra ketika sengimo ya ka affidavit tang ya tu pila download na po jongka ni ke website rada de kue pat kino accept ramo ya ketuk accept tang ya ketika affidavit as per format kan ipat kila mention ba ya kan ni ka affidavit kila ada ai ya pi hapo jongka account ke jongpi hapo jongka affidavit sampai bah nanta kebakat lai police verification of the candidate kadika police verification nanta ka kharataru bat ka police verification ru phiabanra kharataru phiabanra kebakat saupat undertaking attach as apps with the admit card kanipat ka undertaking phiaban tho bat kumjuru phiaban stamlang bulang hadin jongka admit card hakpor ba philek mare matang kini jing mentem nganora spi menta kublai sibun